Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Šta je mesec u odnosu na zemlju? Koliko kostiju ima ljudsko telo? Gde je rođen Šekspir? Gde je izmišljen sladoled? Koja je jedina hrana koja se nikada ne kvari? Ko je osvojio najviše Grammy nagrada? Kolika je dužina olimpijskog bazena za plivanje? Koji je najviši vodopad na svetu? Koja se životinja nalazi na logotipu Ferrarija? Ko je bio prvi predsjednik SAD-a? Koji je glavni grad Kine? Koja je bila prva kompanija Elona Muska? Ko je bio prvi car Rima? Gde se nalazi vodopad Anhel? Gde je izmišljen bejzbol? Koji je najaktivniji vulkan na svetu? Koliko nogu imaju rakovi? Kojoj vrsti životinja pripada slepi miš? Od čega je dijamant napravljen? Koje su boje autobusi u Londonu? Koja je boja crna kutija u avionu?
Koja je valuta u Meksiku? Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? Koja je država poznata kao zemlja ponoćnog sunca? Koja riba proizvodi kavijar? Koja je najveća topla pustinja na svetu? Koliko okeana ima na zemlji? Koje godine je otvoren prvi McDonald's restoran? Koji je najviši neboder na svetu? Koja je najbrža kopnena životinja? Koliko čunjeva ima u kuglanju? Koja je najtoplija planeta u sunčevom sistemu? Koja država ima najviše ostrva? Koji je glavni grad Čilea? Kako se zove suknja koju nosi balerina? Koliko minuta ima jedan sat? Koja planeta je najbliža Suncu? Koji metal je tečan na sobnoj temperaturi? Koji sport koristi termin hat-trick? Koja krvna grupa je univerzalni donor? Koja reka protiče kroz Beograd? Koja planeta ima prstenove? Koliko dana ima prestupna godina?
Koji je najveći sisar na svetu? Koja država je izmislila Olimpijske igre? Koja boja nastaje mešanjem plave i žute? Koji vitamin dobijamo od sunca? Koji instrument ima crne i bele dirke? Koji gas udišemo za disanje? Koji je najveći unutrašnji organ kod čoveka?